पाउसेद युम्फम ओइबा मरोइबा पाउ खरा अपडेट तौजरी CID क्राइम ब्रांच न थोखिबा नोटिस हांदोक्त्रबदि हाई कोर्ट केस थागने कांग्रेस इस्लाम लाइनिंगी बग्रा इदका मरी लेना CID क्राइम ब्रांच न थोखिबा नोटिस अथुबद हांदोक्त्रबदि मणिपुर हाई कोर्ट केस थागने आइना मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी की माइकेदगी फोंदोरगले ngasi BD road ta leiba कांग्रेस भवन द पांगथोखिबा पाउगी मिफम अमदा MPCC की स्टेट लीगल डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी कन्वीनर एडवोकेट राबी खान हाई थासी की सेशन तरग हुमदुइद CID क्राइम ब्रांच इम्फाल लाकदोरिबा जुलाई की सेशन तरग मपनदगे कोनमाथोय फाउबा पांगथोकदोरबा बग्रा इदकिदमक शासन पुथोक पोसिन तौबा यारोय हाइबा नोटिस अमा थोखे SB अमना कनागुम्बा फुरुप अमगी चिंजाकता तौबा याबा यादबगी ऑर्डर थोकलिबसी यामना ngakningaine Constitution of India की preamble द जावरिबा सेकुलरिज्म की उहन थोक लेत्रे सा अमबु तामथिना हातपा वोटपत नैबा यादे आइबसी मियामना खंगराबो वफमने बग्रा ईद असिदी काथोकपगी इदने इस्लाम लाइनिंग द बग्रा ईद असि यामना मरु ओइबा नमिने अरैबा मियोसिंग लैतबा मियोसिंग सा यानादुना समिन्नागदोरिबने इस्लाम लाइनिंग की सेंगलबा लाइनिंग की ओइबा थौरमने BJP लाइंगक असिना करिगदमक अतमना फेस्टिवल असिदा सा हातबा पथोक पेजन तौबगी अथिंगबा पिरकलिबनो हाइना हंगलादुना करिगुम्बा थिंगे हारबसु सिस्टम अमा नाइना थिंगबम थोगे कम्युनिटी अमगी फेस्टिवल पंदुना मदु खक्तदा अतमना अथिंगबा थमलगिबा असि लाइबक थीबने लोइनना ऑर्डर अदु थोखरे आइदुना सा पुथोक पचिन तौबदा अथिंगबा पिरकलबदि सोइदना कम्युनल गी नुवाइना दबा थोलकपा याइ हाइना सफोंदोके PRO पुलिस डिपार्टमेंट नगरांग सेंगदोकसबा अमा अमुक थोरके मसिमक सयेनबा क्या थोगलले एनिमल लॉस के मरी लैरबा एक अमदि रूल खरा पिरे लोइनना अकंगबा कम्युनिटी अमदा अतमना थोकपा नते हाइना सुपल्ले अदुबो ममांग थोखरिबा ऑर्डर अदुदे सुपनतगी सैचत तरागा मपंदगी कुनमाथोई फावबगी मनुंगदा हाइना पल्ले जुलाई की सैचत तरागा मपंदगी कुनमाथोई फावबदा इस्लाम लाइनिंग की नतबा अतोपा लाइनिंग की फेस्टिवल लैब्रा अकोनबदा थोलकलिबा सेंगदोकपगी वरोड असि चानद्रे मसिदसु नतना बग्रा ईद पांगथोकदबा नोंमा ममांगदा अमुक हेन्ना कांचिनबा मखल की टोटल कर्फ्यू मणिपुरदा थमग्रे मसि जामना लेबक थीबनी मरमदुना बग्रा ईद की मथांगदा सा पुथोक पुसिन तौबा यारोय हाइना थिंगलिबा ऑर्डर असि अथुबदा हंदोकपियु नत्रबदि मणिपुर हाई कोर्ट केस तौदुना लोगी मतेंग लौगनि हाइनासु रबी खान फोंदोरगले माखा तरकप अतोप पाउ अमदना पोर्टफोलियो होंदोक होंजिन तौबगी वफम लैते सरदा नबीन हुमनी की खोंगचत ngasi ST मोर्चा BJP की नेशनल प्रेसिडेंट सामिर ओरावन MP राज्यसभा मणिपुर थुंगलारे लोइनना BJP मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट अधिकारी मयुम सरदासु ngasi दिल्ली दगी इम्फाल थुंगलारे ST मोर्चा BJP की नेशनल प्रेसिडेंट इम्फाल लाइरिंग पार्टी की एग्जीक्यूटिव मीटिंग जाउदना पार्टी असिगी अमदे ST मोर्चा की चखुत थौरांग की मतंगदा खंडरगनी हाइरे MP राज्यसभा सामिर ओरावन BJP मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट सरदा अमदे जोनल ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी अजोय जमक्वाल लामिनाखे मखोय बंगासी इम्फाल एयरपोर्ट थोंगबगा ST मोर्चा BJP मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट लांजाई गाई कमई VP सिंह BJP मणिपुर प्रदेश की वाइस प्रेसिडेंट नोंगथोंफम निवास अमदी अतै लुसिंगबा कयाना नाटकी ओइबा जगोय उतुना ओखे पाउमिसिंगना हंकिबा उहंगी पाखुम पिरदुना BJP मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट अधिकारी मयुम सरदाना हाई माफानदा BJP की लुसिंगबसिंग उनबा चलुबा अदु अयाकपो हंदक नबना स्टेट प्रेसिडेंट हापिरपगिदमक कार्सी कॉल अमा तौबा चलुबने लोइनना लमदम असिगी नुपी अगांग सौखननबा अमदी अतै लमगे चौखत थौरांग क्यागी मतंगदा खनखिबने अदुगा हौजिक लाइंगा असिगी मनुंगदा पोर्टफोलियो होंदोक होंजिन तौबगी वफम लैते तौबा ताराबसु पार्टी की लुसिंगबसिंगदगी वा अमा लाक्त्रबदी अखोइना हौजिक हाइबदि ngamde थांगता की मसानदा नेशनल अमदे इंटरनेशनल की थाकदा सर्टिफिकेट पाइबसिंगबो पुलिस खनबदा खुदोंचाबा पिबियो थांगता मसानदा नेशनल अमदे इंटरनेशनल की थाकदा सर्टिफिकेट पाइरबा सानरोइसिंगबो मणिपुर पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट थबक हापदा खुदोंचाबा पिबिनबा हुयर लांगलोल थांगता एसोसिएशन मणिपुर के चीफ मिनिस्टर N बीरेंद्र अयिब जेरोन पेसिंदुना हाइजखरे अयिब जेरोल अदुना हारिबदी मणिपुर लेखकना चाही असिगी जुलाई की सेचत तरागा मंगादा थोखिबा नोटिस अमगी मतुंग इना नुपा अमदी नुपीगी ओइबा मणिपुर पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट खरा लौगनी हारिबा असिदा थांगता मसानदा नेशनल अमदी इंटरनेशनल की थाकी सर्टिफिकेट पाइरबा सानरोइसिंगना थबक फंगदना लैरिबा असिगी यंगबिदुना मणिपुर लेखकना लौगदोरिबा थबक असिदा जहनबिदबा हाइजखिबने ममांगदा लुपसिना थांगताबो मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन ओइना क्वालिफाइड तौबा मसानासिंगी लिस्ट चलहनबिनबा मणिपुर लेखकता हाइजबा लैख्रे हौजिक पालिबा लेखक असिना हौगिबा कुमजा लिसिंग अनि तरागा मपनदा पांथोखिबा अहानबा चीफ मिनिस्टर इंडिजिनस मार्शल आर्ट थांगता चाइबी मिड 2019 माइ पाकना सिंबिदुना इंडिजिनस मार्शल आर्ट थांगताबो हेन्ना सेमकनबो खोनाखिबा क्यागी मतंगदा अपेनबा अमदि थागतपसु फंगदोरगले
Maragasida Haujik Nung Kara Taba Maramna background the Kara Nungai Tabakidama Tabiri Puxina Napigane Atopapau Amadana Mahiroi Kunai Amadi Miam Gitabak Toram Singh Henamangam Sanadaba Ems Bisnupur District Reform Taure Apunba Iripaki Mahiroi Sinpang Loop Ems Bisnupur District Committee Oina Reform Taudon Taupu Gadabasing Video Conferencing Kudanga ISQ Organization Secretary Sunil Salamna Kankre Amade Toramadu Joint Secretary Frankie Ningombamsu Saruyaki aina Mahiroi Loop Pasigi Organization Secretary Sunil Salamna Thadorakpa Zerol Amada Pongdorakle Zerol Sina Hai Ems Kitabak Thorum Kia Manipurgi Kasin Kuya Yong Namafam Sin Batuna Mahiroi Kunagi Amade Lebang Miam Kitabak Thorum Sing Hena Mangam Sana Amadi Mating Labor Mahiroi Loop Amba Oina Nabakidamakta Ems Bisnupur District Committee Ngasi Reform Taukre Nauna Kalaba Taupuga Basing Adudi President T.S. Rahul Vice President S. Premjit M. Kisan Secretary General the K.S. London Joint Secretary the T. Bungnau Finance Secretary the M. Prasant Education and Academic Affairs Secretary the K.S. Pritam Organization Secretary the K.S. Rakesh Publicity Secretary the W. Osan Social L. Cultural Secretary the K. Nungshithoy Women Affairs Secretary the N. Radha Manbina Singbasingni Highness Cherolas Namakatana Pongdoragle Makatarakbo Atopapau Amadana Sidam Kulda COVID test with the Pegliba Angang Jaunabio Yankemari Bos de Poire Sim Medical Officer Infant Iski Lamjing Makadangasi Kuntrapom Kendragi Manung Chanaleriba Sidam Kulda COVID test Tabak Sata the Punam Yui Chani Kuntraga Nipan test over the Mio Yankemari Bos de Poire Tenere Ide Bos de Poire Mio Yankemari Asikamum the Mio Home the Object Mamagi Komlam Takliba Pikliba Angang Singne Adoka positive oiba miyoi mangana sahi taret tagi nipan phawbagi manungda leiba angang singni haire Hiramasigi matang de Community Isolation Center Birhari College ki convener oiba bizen nangthomban phangtorakpagi matungina de Pikraba Sinham School asida ngasi miyoi chani kuthraga nipan COVID test tawda miyoi homboga mari positive oiba asigi maramde khonggangi punchi marinda leiriba mafung kyada COVID-19 laichatagi ngakthoknadaba Section Taurangi Tabakasi Yamna Wale Kumba Chatminaba Punna Laipung Paminaba Amadi Aduki Matik Section Dana Miam Punbagi Hainabesi Kongangi Lamdane Henatawe Maduna COVID-19 gi SOP ngang Satabadagi Piklaba Kongang Asida Pikliba Mamaki Komlang Takliba Angang Hum Oina Miyoi Yankai Mari Positive Oibaki Maram Oigane Maduna Kongangi Lamdam Singdasu Langak na COVID-19 gi awareness asi Paksana Piduna Miambo Wakal Tananaba Section Taurangi Tabak Pakat Pam Thokle Nagalamorom the July Taragani Pandagi Minister the Namit Tarani Total Curfew Tauragari Hypasi Kimax na Mapung Panasawale COVID-19 Lachat Tingna Bagitamba Quaidaki can but locked out Natragana Curfew Matotare Kimax Manipur House Liba COVID-19 Lachatasi Tingna Bagitamata Quaidaki can but curfew Natrana lockdown Amachana Matotare COVID-19 Lachatasi Tingna Bagitamata Minister July Taragani Pandaki Tarani Total Curfew Tamlagari Aina Tokibasi Kanglai Indigenous Martial Arts and Cultural Society Kimax Head Office Palace Compound in Palna Aire. Ngasi Kimax na Presta Tadurukpa Cherol Asina Haribade, Lamdamasigi Miam Singiman the Lecture Sigimatang the Tawaidaba, Tawa Sadaba, Hainatana Bayadaba, COVID-19 SOP Ganachalu Jadabagaluina Sandur Liba Lecture Delta Beran Kilachat Webana Masipunamak Laksinba, Tingbang Hamnaba Wanabada, Palibalenga Kasna Army, Paramilitary, State Security Punabak Sinaduna. Sabsaba curfew Omasatabiu, Tangai Fotabri, Security Matutare Kanba, Action Kutim Lokapio. Maduna Trabadi Lamdamas the Delta Berengil Lichat Asi, Tingana Pambai, Amatalero, Hanaki Maxna Aire. Zerolas in I, Manipurgis Minister Laina Lichat Asi, Tingana Bagidamakta, July Taraganipan, Ayuktaki Hotel, Curfew Tawani Haina. Pere Liba Asimak Asumba Kontang Amane, Kontang Asibu, Kimax Nasawatli, Pongdoragle. Loina Lamdamasida COVID-19 ki anisaba Lichat Lakiba April Tadaki Laina Lichat Asibu Tingana Bagidamak Lau Tokiba Containment Zone Amade. Lockdown Natragana Curfew with Tabaxing the Toina Mapung Pakide. Magata the local keep contacting the curfew Natragana lockdown Chatarko Batam the state, Lekanakan but security forcing Sinaduna. Curfew Mapung Pana Satakibaki Mamisu, Toina Takide Aire. Amorom de Lamdamasigi Miam Singasi, Lambi Sorok the Toglakpa. Miam Punsilaga Labor Miam Chatok Sasin Kudingmak Su Leptana Adamak Satapaki Mami Take. Asigama Tong Singasida Manipur COVID-19 da Mi Sibagi Masing Asum Hengalake. Anabagi Masing Su Lissing Amagimatate Hengalake Bane. Indiaki Prime Minister July Tarako Humdoida Pangtokipa North is a Minister Singimi from that Lamdamasigi Miamna. COVID-19 ki SOP Ngaktaba Miam Punsidon Labor Katena Sing Badasu Miamna Max Paubu Uptana Thorakiba Tong Sing Asida. Yamna Nunang Ningai ni Haina Pongokrabane.
Masing madakta India government ki Home Secretary Ajoy Phalan su oirakliba phibam asida center na state singda COVID-19 thingna bagidamakta curfew nadragana lockdown chathaba mathau tare hain akanba wafam phangdokrabani aire Serolajna hai Manipur laihakna laijada si thingna bagidamak thamlakliba athingba khara July 10 dagi komthokpa hokhiba matung amuksu masigi mamangdagi lamdam masida miampunba amadi lambida thorokpagi sang kahena hengalakhe lambi sorok traffic jam oirakhi bank sing amadi atai office sing minak prikri inake district agriculture office sing minak pik thanke COVID-19 laisa thingna bagidamak satharki ba vaccination program paikhatliba mafam singda lila isai kumai tawbagum mipunke oirakhi ba chathaki ba film sing asina aikhoi waragani asi anan nanglagani aibase adumak mayak senda taklabani aire maragasi da haujik nung khara tab maramda background da khara nungai tabagidamak tabiriba singna amuka na ngapegani makhatarakpa atopa pau amadana Daliban na masagi sahi taraga manga ihelabi nupi masa singgi ming pareng hanglakre lokra besing na makoi ki lanmi sing da lohongna nawa haikre report Afghanistan ki khun gi lining lisat ki lusing basing da masagi sahi tara manga ihelabi nupi masa singgi amasung masagi sahi nipu manga ki makhada leiba lokra besing gi su ming pareng semlaga makoi da pikadakna ba warol amat thokre warol aduna makhata na hairibadi Hariba ming paring da yauriba nupi masa sing amadi lukhrabi sing adu makhoigi lanmi sing da luhonggadabani aina paudam aduna phangdokle makhoi ba Pakistan gi Waziristan da Islam onthok pinana ba pugani aina su palle Afghan hal amana matawadu jaring da ba phangdolakki haire aroi da content sing asigi maru iba pau khara asiba paudam jariba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yengbiri popuna ba pathaga jari channel asina tom tak kanabadi subscribe to video subscribe to video like and share to suka video nampak po amukan tak tagasari